kadang ini putat nang itu mangno bang tulo ini ke babang bangke non ke bangji pining ke bang deng pen krehini yang deng unet lo si kodak koson kepa charling si ke meji ma bu bang so putat han tha pun ni pan nage pido nage tok do si jasemet pen so putat si ini gen di han po non het ke bang deng bang ke ang thek lang et lo la song thek along ki a percentage he no wa pisita ke ong dung ki misen na tum ta do la si la so long bang ke cheng sin ni ke bang deng si han po ke bang deng along ko song si mo pita future dak lo ji tum ke cheng pen ke lang ke cheng si ke lan lo ko pilo ko pa charli mo pi ke paklem engineering ma doctor ma teacher ma te general lapu knowledge aphan ma ko pinia sakuri phan ma te competitive exam aphan ma bang so bang ke cheng ben si lang ko asi yong si ke cheng pen ke cheng si ke dagali tum ke ong nai han ke lahan lo doctor engineer ko si chini ko la so doctor engineer bolong bang ke cheng si ke la ke science pa dunang po high secondary lo science stream la so bang ke kini science stream lo bang ke na ho college sita cho misen bulote mi thanga charlie bang hello la da ko na ne practical exam over sai la so nang ji la da doctor engineer lo la pende ke science asan lo lo long align do medical lang bong ta do la da pen lang si admission enang ko la pen ke teacher line pulote laga bu general high secondary arts ba mate ko science la hini chali dang ko seta commerce ka pachali bang ke la ke future job scope bang ke do ti kan ke ong ke arts and lo science lo la so ke seta commerce bang ka scope do la so fit ke dam thunang li tum competitive exam pu sita me la ta general la ke competitive exam chal bang ke la commerce में arts में science में la so long pendet si kapre along to sita le jong si job of government job na private konte na hok le chali sita ya sita teacher ulonang ME school high school la haya teacher pan yong si ma thadam ma te college teacher pan ko sita commerce bang ke do commerce bangge college along mo phiduji lan cholo sita ka preg along teaching along non high school ME school hello make do la so pena phida bang non wang thuli lo ele tum high secondary ang thekla lo high secondary apita lo ka pe career choose medical lo da lage need MBBS lo dental lo la so long bang ke la ke all India basis lo non ke la sila bangke coaching pinita kenang sobdo charlie o nangi sita coaching an ele un e palam kali la ke damtang ningkan ke thom ningkan thong bong la so a question paper mo khalang lo te da pansi chok daji la so na taxi join entrance need hala kene medical law la pendak hala engineering la so joint entrance test along do hala da engineering long tala si maths lo la so na thase all India basis itu nang ko angke la so long puthot undet de line ba charli puili to na dopi BSc pass de high secondary science undet pen just met ke mani BSc social forestry ta ho pen hala engineer long lok pusita engineer ka instrumentation ta ho agriculture ta electronic mechanical chemical la song taxi topic no ke computer topic la so long ching bai ni la si job oriented ko long te la ke koloma dak service job ke long ke joy la so bang se la ko la si non lonang ke cheng si engineering line ko long te la ke dak ke job ke klang ong ke li tu long ke civil and la so pen electrical mechanical bang asap sudo sita do e pen la so fit instrumentation bang ho agriculture asap
asuk do lapen ke electronics da dak ave chemical da dak li tumalong ave mechanical da ave song da sa branch do la la silahai lang lo pulong te trong vai pa meaning da engineering lo pon nesupi engineer dong ke job long po mo len ke keman po la so lam kali la so lam bang lang da pa meaning thik la so nang saksi ki dunia tum dolang pulonang social forestry BSc forestry itu lata Charlie Posita job scope bang ke inga pick la ke almost daily tum long avi pula pude sita job sita competitive exam long kan mangala ta job angke competitive exam hanjong si Carlen pulong te la bang ke ili tum jasimet ke non long ke national level IPS UPSC pulong te la ke Delhi long long Charlie lo pote la ke isi hadak environmental long commission ko ठीक सॉन्ग थाक्सी APSC पोते लगे गुवाहाटी लमलम पोते लगा इसी एनवायरनमेंट को पहला दागियों सी टीचर का चल ये के क्लेमी पोतो बंके लगे नो लम के इंटीग्रेटेड पुलोंते लगे इंटीग्रेटेड डिग्री पुलोंते लगे पचरा ब्लॉक पे से चली लो पुलो नंग आर्ट्स सब्जेक्ट पेन टीचर क्लेमी ते BA BEd पुलो BA पेन BEd निकम टीचर लगे Law ke claimnya tunggu BA LLB upo. Song taksi BA BCom, BSc, BEd, BSc, LLB la song taksi ka pachera. Ai non PUP pen ke bang yang ni BEd ka itu. La sinong ke pachali rapet po. La si la solong dam termelo pen mane ke BA la kene MBA pasal si BBA tu. Bachelor of Business Administration la sona line ko stame la so ki ke Charlie melo sita la haya long ba ke BBA bu no pendang lo ka som do da ari job opportunity ke do di la si non la arts teaching line no si professor no si dami pote la hesi Charlie nang ko la pen attack le dami lang kulonte college university level lang si jong si ke Charlie kulonte la ke University long si Charlie dam nang po labang ke ang halata ke isi subject specialization subject long isi specialization do nang po kala long si dam to mo net pen slap lahe si lem nang po lahen lo ka Charlie nang ji la si teaching line kulote lahen lo ilitum long ga job government job pote teaching line lo ko mo job second lo mangali tum la dak clerical non ge la ta BA mate BA si putula graduate ke nang po BA BSc BCom aja sita mela ke graduate lo tens simple graduate sita chok labang ke sita competitive exam mesi idum ko kada ili tuma district along a system like a practice along a practice hotel alo APSC UPSC clerical da jaga takten sige conduct lasong da se departmental wise aja clerical ke departmental wise conduct ko so no saksi central government clerical ba penan office sara level pote SSC haladar fancy competitive exam dunang po la si sorting lo pen mani lo hin chali pote la ta sonang thalo non alom ke lo chali pota ya ke high secondary penta chali dadni la hai ta do la si la sorting ba si non a profession ke chelang nang po thik la sonang taxi aga prek lam dam thuna non pulo nang polytechnic ta ho ala dak engineering pe sivel lo la bang engineering pa ber cho lo dak lo la pen non bang ke job ki ong nai ka chali pulong te isi ke kenelo medical line hello government long job ke ong ke medical long bang ke la ke doctor with pen dental ku chak la dak nurse do lo nurse ANM GNM do lo so taxi ajha ke metric un det pen ajha ke high secondary undet pen acha ke degree undet pen la son thago son thasi BSc nursing la ke kenelo high secondary science undet lo la son thakseng ka pharmacist dolang laboratory technician dolang ke son thang ke radiographer dolang pen dupik lah paramedical bola la dak do ulang la si la solong bang si medical lo make job opportunity ke do si ili tung ka chini ne si kong la pulo nang la dak ili tung lom la amme kalong doktor ke la ke eye specialist pulo sita la dak ko utfal hai ke lang do na ba
technical dolan halai ta line basic putot dam si charli nang ko la so phit ong thu po education ahin education sector job ki ong la isi la education pulong te aning kan wang si an nangachela non bangke IT akai lo aja ta computer aja ta artificial intelligence besi lo wo kisita non bangke kini isi gelang dam ne gelang lo education no bang nang ke cheng pen ha primary pen high university ya job teacher nang lasi laswa job a teacher product si nang laso specialization apa na ba si dam pulo nang non jong si lower level of han pulo dan te kini lo la da DLED nang ko tian nang ko son taxi ME school lo han da pen ke high school lo han da yat nang ko son taxi central cap nang ko las la lo la pen de ke ko college ang ding university ang ding ko la college ang ding ko la ke net plus let nang ko so taxi puthot dam kule na university la ta neslet unang popo la pendet ke puthot ako PhD cheklem thunang lipo MPhil bang bang ke pavilo la se direct PhD lo non ke la higher line si teaching line ko te pen la so long bang tu tadak ni lirui thule thot po teaching line ko sita me commerce ka charli pen ke teaching line ta du il ke ola salong non da kali pen commerce college punoi di pong bong ko tai sivelang kar diang long ko so taxi aku puthot lang thu nang college along ta commerce stream gitu taong ila lasi lahan lo sita do abe po paneli jum hek po pan sini kuda la so pena phit ke isi ke computer la IT sector ke lake nona bang ka earning pang da job na la ke government long la chota ke le private sector long ta la ke computer la ke IT ke topic se la ta ke lasi so align da charli melo la pen ke me thang pp ne ke claim no lo makai editing dan dang lo pen ke claim ni ason me thang dak le isi punyong bela dukan pa tablo isi office sing pulo pen pe dak penang claim ni software ka ke pen ke claim pen dang lo ason claim do la sila ke nilisi example ason tupo ka charli hino da ko computer science putang da lo po science po lagi inti po lang so lang tabi inut nili example lang paklan po dok muka so dok muka sa hemdo metric at hard dito la taning cha po lo ni ga yato ilo po si ka chong da dam pan Bangalore dam di mahala Bangalore long bang hada bang than lo ma si computer charli do lo ya lo ama no na bang ka lang ri bang ke computer hin pen no na bang ke salary bang itu pakai 1 lakh le la sonon taxi computer hinta niu la si la sono isi ke la pendera bang ke security lo nang police lo army lo la taxi central paramilitary force lo la tani bang da security jong hiting for da security bang si army align kuno police align kuno do lo se halai ta officer level itu daga army tundun sta ke ong do matam ke sipahi mate soldier mate kalila bera constable hai long si la hai si tundun chot la si la solong ti undun dia phanta la ta do la kene NDA ta hopi tini la hai combined defense service la pen ke security ke la lo do lo la pen de ki si bangga pulonan kaprek a job ilitum da chi ni dopik lah pulonan ke ching pen ladak pulonan ladak ke chini ne ilitum pote session code kato we da chini holo la pe code case ke do jas ko matum se ke cheman ko la hello jas ka cheman ji pulon te la bang ke affairs session code along la hello ajong sa jat pulon te la ke Assam Judicial Service AJS gitu nanti. Central pendak hala non ke direct ke change High Court pen mopi Supreme Court lahelo telak IJS Indian Judicial Service itu nang po labang ke minimum LLB unang po lalu pulang telak ke la solan unang po la pen la sob ada putot
LLB yang mong pata lawyer ka practice without any break ningkan kya pa philo ponte lata just pan claim no mong lawyer da hala AJS ba IJS pen le keban kali pusta ulona practicing high court lawyer 10 years minimum without any break dam hotel amang kemo high court long just claim no so taksi dagi si pachini thulang at dag difu low college alam se ni pan inut bahini na nga dilo kosong si daga tum ke LLB chole low college long principal ke chaman low college bolong te la kya principal ko te minimum ke master degree ni ke kali da ke lili tum ke to ili tum ta chini dam nei ke inut lawyer jong si LLB chola si kaning kan cap claim data philo kulote alang ke inut master degree ki untang lo kusi go la ke hok un ningkan cap dam lo te ke ningkan cap LLB tangga ta philo te equivalent to la ke LLM la solam la sila ke college low college long principal nang claim mo to son thasili tum kachini nei do lo pendet sang thasili tum non forest long pulo nang da ACF pen direct kadang lo ACF pen pulo te la ke science pen dam po la ke Assam Forest Service AFS dam po pen Indian direct level pulo te IFS Indian Forest Service pulo son thasi do piglo Indian Papu I pen Papu ano te central lo la son thasi Indian Railway Service la ke railway long officer lo nang ke daily tum po telephone office daily tum postal office la da post office pulo nang da ka kiti lalte Indian Telecom Service Indian Postal Service hala so long direct ununang po lalo pote da lahai department long officer tong taxi sale tax along po noi income tax along po noi lasi tintala competitive exam me si tapol minimum graduate kan si check po penjaya ke specialized pulo nang law in judicial in pote ke LLB ke nang wek lo apen non forest ahin pen danglok pipni pulo te labang ke science pen ke nang wek lo la ke mu pen ni liget han BSc forestry ko lage la dak pen pidun me lo son taxi ili tunga chinya son do lo asi tin department ta non da so competitive exam pen officer level da mi pote la son si dam nang ko kasi non ili la haya men at least ke edun elo atiga por alam da do la sila bang da mo sita chini noi arts noi commerce noi science noi mate business administration ko noi graduation tang del lotela competitive exam as align study no army pendang lo police ta direct DSP hotel lage APS Assam Police Service ko ba la sonang taxi asi tinda competitive exam de la taxi pidit ne pasili tunga pranga chi ne income tax officer ko sons ke chairman ma la hello la pen ke customer officer ko sons ina chairman ma ko no ili tin chi ne sa halaita IRS Indian Revenue Service son taxi asamang bong ta la finance long ta treasury officer chairman ji au chairman ji pote asam long sitame AFS Assam Financial Service kom la bangta nang unwet ni la si ACS tu pendet kali la si la hai lo la si tini ke ni ja semet muni da tum niliphan ani nang kang sam no tum la so ku thak than tha po si akinon metric result lang alo high secondary result da ke PB ke klang ke lang penap klang po nili la si pini la solam than tha po si ke than la si ajan noi sita ka Charlie lo bang ke percentage matters lai lo asitino no da Charlie percentage jong si mi pulote pu general degree BSc punoi BA punoi BCom punoi mate ajan integrated long punoi percentage mi pulote la ke college mission college long ke la ke admission long de no long ke first division puta kali no long ke percentage si chagi first division ke long mang do lo po ya si mata ko later lo ta long mang do lo po ya si mata ko apo percentage la so ta hando kasi ini mane nili phanang ka ji bang do das hai ku tha kolonte nili khana ji ta ne la da YouTube along long sing karon ko channel la long do la thak le na ji lo ate Facebook ni long ko bang ke share bang do nili me thang long nang ge me thang ai kon long piece pen hala nili kon long tok da ka ji bang ke da bang pen ban ji che ke loi
sita halak ke share na nilo ma ni liche thek long le la si pini an karvi do position do pula YouTube long le ajik no atheni YouTube a comment pini an ke ni liche la wan se pini ni kan kon lo ta